Israyeli ahamba kusukela entsabeni iHori ngendlela leyelwandle lwempofu entelabheka lelive lase-Edomu. Kodwa abantu baba nenhliziyo lencane endleleni. That is verse 4. Basola uNkulunkulu naMose bathi, "Nasikhiphelani eGibhithe ukuze siyofela lapha ehlane. Kude kudla, kude nemali. Siyabelana lokudla lokungenamsoco." Simakaze waze wathumelela inyoka letakinesihluku daluma labantu labanyenti babo bafa. Bantu baba benda kuMose bafike bathi, "Sonile uNkulunkulu kukhuluma kabi ngasimakaze nangawe. Thandaza usimakaze uthesuse letinyoka lapha kithi." Ngakho-ke Mose wabathandazela labantu. Simakaze wakhuluma kuMose wathi, "Yenta inyoka lenesithozi yethusi, uyiphanyeke kule emgodweni. Wonke lebesalunyiwe inyoka uthatha nayibuka aphile." Ngakho Mose wakha inyoka yethusi wase uyiphanyeke kule emgodweni. Kwathi wonke lobesalunyiwe inyoka wathi nakabuka le nyoka yethusi waphila. Khuluma namhla kafishane egameni laJesu. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu angisinde ngabe ngimuthe kakhulu. Haleluya. Ngiyathandaza ngabe ngimuthe kakhulu bathandekayo egameni laJesu. Kunemagama lamabili nesiswati ngawabeka athi asewubuke uphile. Just look and live. Kunemagama nje lanjalo noma ungakhohlwa lokunye vele singakhuluma lapha. Kodwa lapha lamagama athi asewubuke uphile. Live la uNkulunkulu lisivetela na indzaba lapha egameni likaJesu. Lisivetela indzaba yaIsrayeli Siyaphila. LiBhayibheli lithi nabahamba labantu bakaIsrayeli laba bebanathe njengoba sathi baholwa uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu bebathi nabasondzela noma nabakhala kuye dino abefika belele tona uNkulunkulu. But lithi iBhayibheli kuverse 4 kwaba lesikhathi lapho basahamba bageda ihlane ngoba idomu abekade avalile. Idomu lebathe kusitukulwane sakaIso. Lesitukulwane sakaIso bathi Israyeli akathi ufuna kwenza. Bathi bona angeke kwenze emkhathini wethu. Bavimba ukuthi benze khona. Basefuneka-ke bagede. Kuthiwa-ke base bantu baba nenhliziyo encane. Le nhliziyo yabo encane yenza ukuthi bese bayakhonona kuMose nakuNkulunkulu. Abazali nje bakhonona kuMose kuphela but nakuNkulunkulu uqobo lwabo. Ngaleso sizathu lithi iBhayibheli ekukhononeni kwabo waseNkulunkulu uthumela inyoka letikade tinesithozi. Letinyoka-ke lithi iBhayibheli defike dabalumba. Lithi iBhayibheli nabalunywabo letinyoka inkumbi yabantu bafa ngenxa yokulunywa kuletinyoka. Nakusafunza lelivi laNkulunkulu kufika kwangithinza lokuthi baningi bantu labafile njengoba lisho leBhayibheli lamhla bekuthi Israyeli kwafika la kufa khona inkumbi yabantu. Kanti Israyeli abekade ahamba kahle. Israyeli abekade angenayo inkinga. Into yokuqala befika yenta uNkulunkulu waletha inyoka. Baqale bakhomplela ngokuthi bede kudla. Kanti uNkulunkulu abekade abanikeza kudla kwasekhaya ezulwini. Abehlisela yena mathupha emhlabeni. Lokudla bebanika bona it was always fresh. Bekungatholi kasasa. Bekunenge kubeke kasasa uthola sephilile. But bawukhanda sekufile sebonake ngoba uNkulunkulu abeletha ingo le-fresh. Nabakhala ngemali. uNkulunkulu abekade abanikeza imali ngoba bekade basehlala. Bathi labantu Israyeli nakakhala ngemali abekade akhumbula abantu emfula inani. Le nani kuthiwa sikumfula lohlobini. Bathi bona
veggie bekhona, nawudinga protein bekhona, nawudinga starch besikhona. Lento bayiphelele lento uNkulunkulu abebanikeza yona, but bamsola uNkulunkulu. Lithi leBhayibheli uNkulunkulu wabehlisela inyoka. Ngidlula eNyembezi chapter 8, Deuteronomy chapter 8 ufika wangedlula yena. Uthi Deuteronomy chapter 8, vele lehlane bebathabula kulo, belivele linakho letinyoka. Kuphela betingabalungi ngoba uNkulunkulu abesemkhathini wabo. Letinyoka akusiko lakasho Deuteronomy akusiko kuphe kwekuthi vele kafanele aqhamuke, but letinyoka bekade tinaso sithozi ngoba tinto bekade khapha kahle. uNkulunkulu atibambile, uNkulunkulu tinde mandla kumuntu, kodwa walela ukuthi waqasuka ngaNkulunkulu, walela wadelela tinto kaNkulunkulu, watiyelela uNkulunkulu, wakhulula sithozi. That's not the baluma. Lithi iBhayibheli bagijima njengoba sesifuthile baya kuMose, bafika bakhala kuMose. Imangaliso le ngoba kufunze kahle kuleli lifi la. Lithi leli lifi wathi uNkulunkulu yakha inyoka lenesithozi. Hallelujah. Fika ngamama la seshiwo njalo. Ngoba leti inyoka leti tinesithozi. Sewuyakha kanjani phela lenesithozi le? Uthi ke uNkulunkulu lena lenesithozi lebeyakha kuthiwa lenyoka lendlela beyakhele ngayo beyethusiyo, but lendlela beyiyo lokuma kwayo beyifanana naleti. Amen. So ngibona ukuthi ngoba inkinga kubantu labanye sekuthiwa lotayibuka tawuphila sizathu sakhona lenyoka bayibona iphakeme, but inkinga yayo beyifanana naleti letinye letibalulayo. Wase uyaqala umuntu ngoba umuntu kahle uyarizinga umuntu, waqala warizinga wathi angeke lento lefanana naleti ilethe imiphila, kanti abadi kwekuthi lokuthi afananise athi ayibe nesithozi, ayibe nesithozi nengaye kuma kwayo, abekade afananisa uNkulunkulu ngoba uthena kaletha Jesu emhlabeni wathi ufuna kumletha ngeform of a man ukuze umuntu emhlabeni lomunye besuthatha kancane kanti ulethe kuphila. Baningi ababalako, baningi abakhuluma ngaye, bathi usho loyo lowafa ngeke abuye emhlabeni, ngeke akasiye umuntu. Nokuthi abekathatha ifomu yomuntu, bathi akasiye umuntu, akafanani nomuntu. uNkulunkulu yena yedwa lefuthi esikwente asasibuke bese siyaphila. Lithi uNkulunkulu lithi labantu laba bethi thina bashale linyoka, bethi bashale kuthiwa bethi lesihlungu lesibi, kuthiwa lesihlungu sakho labesifike sigijime labachaza sifike la ngadini yalo muntu, sifike le ngadi siyibulale, ife le ngadi ingasabi ingadi lefuthi ayishithiwe inuke. And another thing is when they figure it, kuthiwa lo muntu abefike besuphelelwa ngemali. And lesikhathi lesinakaphakamise inyoka Moses, bekukade kusikhathi lapho khona the people were helpless, bekude lokubabasika. iBhayibheli lithi labanengi babo bafa because the people were helpless, bekude lokubabalamlela. Nalamuhla siyaphila, siphila esikhathini lapho khona umuntu ithi ngamsukela inyoka lekhona kulamalanga, ithi ngafika imhlabe ilethe ubuhlungu obumangalisayo. Kunebantu esihamba nabo banephenyo empilweni emangalisayo, kungenyeka le phenyo yakho yasuka katheni solo uhamba nayo. Nabanye banephenyo ukuthi ngalahlekelwa ngumyeni wami, ngalahlekelwa ngumntwanami, konakala kinto empilweni, solo uqhubeka unephenyo lemdlalo lemekhathi. Lalela ngikutshele nobetha unephenyo engakanani, ikhona inyoka lesephakanyisiwe uJesu igama lakhe, wonke lonebuhlungu
uthi lo mbhali uxoxa indzaba yakhe uthi aseseSunday school bake bamdwebela ngale verse lekothishe uthi badweba baveta bomake baba kade bagone batshwa labantwana letilo babethi ngabayekele abendzaba nokuthi uncane bethi ngabuyekele kuthiwa nabatana bebafana babambe lobuso nje bakubhekise kule nyoka nakabelisa kwesithombe and i-reality lena leyenzeka abazalwane. Thathi khona pha thathi letha buhlungu emhlabeni nawe namuhla nawe buhlungu akekho umuntu lothi mina nginte buhlungu but inkinga yakhona ungahlala ebuhlungwini ikhona lephakanyisiwe ahlale ebuhlungwini kuthiwa lo buthi lobu bekade ngesingisi bekade neswati bubulala ngesingisi it was deadly because bethi ngasutela bekude ingahlaba nje lenyoka bekude themba lephila ingazifika la ihlaba khona noma sebabona ukonkola uhambe kumbe lelo awana but bebadi bekuthi njengoba seyihlabile sewufile ngoba inesithoze lesibulala kuthiwa abantu bakhala ngenxa yephela bebantu bebaphela abantu bakhala kwasenkulunkulu uyayilungisa nakayilungisa leya wathi ufuna kuyifananisa athi Isaiah 53 lena leyaphakanyiswa lejesu bekade ifanana nale kuthiwa lenyoka yona mbambambamba nakayiphakamisile Moses it says exactly what Isaiah said kuthiwa ngayide buhle kuthi ungayilanga nalabo mntwana wasikaphakamisa Jesu baningi bantu bekubabona ukuthi sikhamba yini kuJesu yini lengasenza simbuke but asentobemetela kumuntu lose alunyiwe lose mhlumwini lose aphelela bemandla lose abona impilo yami yefeni kuthi khona lephakanyisiwe lapha uJesu igama lakhe ukhona uphakanyisiwe ukhona lamhlabulela umuntu kuthiwa lenyoka bathi ungayibuka angathi indlelani kodwa kuthiwa befike kwenteke into yeqala lebeyikhona befike nokubuka kwakho kubulale le-poison lebekhati lelemosha ikhati yakho into yesibili befike iqethe le-pain lebeyikhona iqethe futhi instantly kuthiwa lo besethe bakhe bothi ungabuka nini babona noma bosokhona bosonele phasi wasasukuma but amandla akho abuye ungazophakamise behlubuke abuye amandla asibe umuntu babona sathina babona nyathela phasi athi sekunde ipain asentomemetela lokuyibuka lena ipain yahamba lokuyibuka lena amandla yabuya lokuyibuka lena kufa kuyakhwesha. Kunento iBhayibheli libeka kaJesu njengoba senjini nangathi Isaiah bekude buhle bobabuka khona kodwa namhla sentomemetele egameni kaJesu kwekuthi bekucela namhla senawusophakamise emehlo somuntu ophila egameni likaJesu nakalele seKalvari abekathalela yebo bona bebethebe tandla takhe libhotshosiwe ikhadi iphume tandleni bonakala endinawubuka wena bekungazuthi diliyekwe kanhaya sentomtekena nawubuka yena sakhe sandla silulekile noma sibetheka nawusibuka but seluleke enough kuthi wena besinaphakamisa la phela bakho kubuka nawuthi uyabuka emehlweni akhe nawuthi uyabuka emehlweni akhe esiphambanweni abebonakala ngofako kanti wahlanganisa emehlo akho newakhe kunento lefika ilayideke kunento lefika ikhanyise kunento lefika yedeke empilweni yakho waze wabuka yona lombona ngathi uyafa eKalvari kunemandla nawakhipha-ke emehlweni akhe abake bambuka labake bambheka seKalvari labake bambuka opha akaze impilo yabo ifanana nabanye bake bambuka bamkhatha wonke umuntu ushayiwe udwethe
khona lokwenteka kithi sisemhlabeni lokushaya kwakhe kusilethela kuphila lokulinyatwa kwakhe abengathele tonke tifo letikhona emhlabeni kwethu phakamise amehlo sesibuke nabona amanxeba lithi ibhayibheli wakwazi esayithini nakakwazi wathi waphuma emanti kwaphindze kwaphuma nekhathi asentomemetela lokho egameni laJesu lokuphuma emanti nekhathi bekukade kumemetela kuwashwa kwetono bekukade kumemetela kugezwa kwesono lesineke siphindze sinamathele umuntu kodwa namuhla bantu baphakanyisiwe sona kabukho lokungabakhama bathasentobusha egameni laJesu namuhla uphakanyisiwe asesimbuke egameni likaJesu asesimbuke ukhona uyaphila uNkulunkulu wethu asiphakamise amehlo simbuke lokhu lokwenteka kuye bekukade tolashwa thine bekukade tophiliswa thine bekukade sitothethelelwa thine ngoba besilunyiwe yekuyalubala langapha uthi Isaiah naye nakakhuluma ngalethi nyoka Isaiah kumangaliseka kakhulu uthi ke Isaiah ukhuluma ngalethi nyoka bekade iphithisa abantu akusho ukuthi Isaiah uthi nakabekisa Israyeli uthi lethi nyoka bethi lesivini lesimangalisayo ubekisa nekundiza kwabo kungazi ukuthi lesivini bethi indiza lalela umuntu okutshela kodwa lithi ukuthi iBhayibheli le nyoka sifunze kahle nawo lokho le nyoka beyiphakanyisele umuntu bese yini because the position beyiphakanyiswe kahle enough kwekuthi bekade ingabonwa ngisho noma kukhashane kangakanani kuthiwa beyiphakanyiswe enough kwekuthi bengabonwa ngisho ngokufishane kangakanani ngisho noma baba basesifubeni sebantu kodwa beyiphakanyiswe position kahle kwekuthi wonke umuntu angayibona lalela umuntu okutshela wonke losethembeni bekuthi babebakulenga kuthi noma ngabe sokungena endlini ngicela saluphuma ikhona lephakanyisiwe bebakade bancema abantu bekade bathandekayo ukuvisa kulula bekuthi bantu bebakade labanye sebayibonile nyoka khona abanye abayibona khona abanye abayibona labanye bayibona ngoba uNkulunkulu akazabathi susile kwenzalo yathi kwakuzokuza kumela amagama yefuthi namamatambuya yomunye umuntu uzofose uyathi mina ngingakholwa kahle namasusu abafana nje emhlabeni uthi omunye yathi mina ngingakholwa kahle namasusu ngathi ubathatha emhlabeni takususa kuthiwa lethu yoba watiyekela tahamba watiyekela tayalunga khona angeke lapha uzothola abafana babulawa ngenxa yakho nje wena ukuthi bafana sofuna bafumele bafana batoba khona wena sofuna amantombazana ahambe nje emhlabeni angeke ahambe amantombazana but wonke lesekulumile yaphakanyiselwa yena losekulumile namhlanje uphakamisa Jesu namhlanje uphakamisa athi John 3 chapter verse 14 athi njengoba usaphakamisa inyongo ehlala ifanele indodana yomuntu ukuthi iphakanyiswe nalamuhla egameni laJesu siphakamisa yena yedwa losinzisayo yena yedwa lokhululayo yena yedwa loqedza ubuhlungu empilweni yomuntu akuphethe ukuthi umuntu uphakamise amehlo thina manje sinokusinda lamuhla sindoda sophakamisa amehlo sebuke ikhona lephakanyisiwe kuphila kwakho sefikile phakamise amehlo phakamise amehlo
lapha soziphakamise amehlo. Cela sithandaze. Phakamise amehlo. Into letakusika phakamise amehlo. Nakayiphakamisa uNkulunkulu. Abemesibona ukuthi abekade afuna nje ukuhlekisa ngab'Israyeli. Abengahlekisi ngaye. Kodwa bebalethela isolution phapha. Bekuthi umuntu losafuna kuphila kunesentumile. Akabuke naye ephakamisiwe. Kodwa abantu lamhla phakamisa Jesu. Kungathi nje sekumokhali. Asimokhali. But inqiniso naseyibulumile. Sokuthiniwe sona namanga. Ikhona lephakamisiwe. uJesu igama lakhe. Lamhla makwendele umusa. Lamhla makwendele umusa. Impilo yakho iguquke. Iguquke ngalokuphelele. Lamhla ukholela wena Jesu usinda. Sengikhathele. Make live into me. Yani lonke ngikhathele izinto. Mina ngifuna ukuphumula. Akamlethanga uNkulunkulu alethe Jesu ukuthi uhlekisa umuntu emhlabeni. But umuntu inkinga yakhe bese akathandiwe. Hallelujah. Cela thandaza umuntu nami. Usikose Jesu na impilo yakho. Avete isandla sakho. Go to pray now. Labanye kuthi bebakade bapresenta bathanda kakhulu. But if you look at the bar, tell them how to show it. Don't pretend you ain't not like a room. It will be. Don't pretend. It will be. Just your time as a match. What's in my chest, I see.